بيقول لك شيكابالا من ساعه ما اتصاب في ماتش المصري ما راحش نادي الزمالك الا مره واحده. المفروض ده راجل كبير يا جماعه بيتاهل، اسالوا عليه. يعني اسالوا عليه لاني آه انت عارف طبعا ان الاصابات لما الواحد بيكبر آه الاصابه بتلقم يعني ببطء. فاسالوا عليه لا يكون جراله حاجه، يعني حاجه تانية يعني. مش لازم يبقى هي الاصابه دي، لا ممكن يجيله حاجه تانية. فاسالوا عليه يا جماعه عشان كده ما ينفعش. يعني ايه لاعب يتصاب ما بروحش النادي؟ انت مقموص من النادي يعني ان جالك اصابه ولا ايه؟ مش فاهم. يعني انا مش فاهم صراحه. يعني ايه انا اتصبت طب مش رايح؟ روح يا ابني اتاهل يا ابني يا حبيبي. لا. يقفل تليفونه ويخلع. ايه الاستهبال ده؟ يعني طمنا عليك يا شيكا.